INP Mizo channel ngai thatu Songate inza in chibai levek ule November ni som panga thole ni ania dama in theu kan bai sei international news le politics lam kan soyanga traman mákpa thar anei thua tangin bulkanan tan photange November ni som panhi kaini lama inrin ni zan khan Donald Trump fanu no pangzok Tiffany Trump kum somni le pakomi chuan pasal anei vele ta Tiffany pasal hi Michael Baulos kum somni le pangami Lebanese American ni in Mar-a-Lago Florida a tiam tlate antitani Tiffany te in nei na hian Trump family antel kim veka thalaka kan muang hian Donald Trump le afate an kim vek Trump anu pui masa Tiffany I nu Marla Maples po atel ve boka Marla le Trump hi sangkhat zakwale somkwale pathuma tangin sangkhat zakwale somkwale pakwa thleng anin nei Tiffany hi anu bula a oma Miami ya an khosadeu chota apa Donald Trump chungchang abula soi chua hi adu ngai lova apa tan puina po abei sei ve ngai lo a thei anga ma ni ke din tum tlat mi ni inan soi Tiffany le Michael Baulos hi sangni le somni le pakhat January thla khan anlo in hual toa anin engage thu hi Truman White House chua san ma lok khan an puang ne Lindsay Lohan's Beach Club Grace kum sangni le som pasari khan Tiffany le Michael hian ankar mangai na lo piang chuak chu mi pui hriata an puang ta a kum nga lai anlo inzui manani chu Michael Baulos nu le pa hi mi hausa tak an ni vea Nigeria rama sumdong thinan ni an fapa Michael po hi billionaires ani ngala White House Rose Garden a Tiffany propose don khan zungbun $1.2 million manzet abun tirani Trump mákpa te hi an har salo hlom khop mai Ivanka Trump pasal Jared Kushner hausak na hi kum sang ni le som pakwa khan $million zariat ti ania Ivanka Trump hian $million zathum anei ve boka anu pa hian billion khat ayatam hausak na an nei ti na ni politics ming chiat na an nei ma hovin sumdong hlotling an nia Trump family hi an lo ro pui khop mai Russian force ten Kherson an chuasan nuwa Kiev chuan Ukraine ramatanga Russian force te chua vekatum na chuan konga tiania engtiknia emo chuan an la hlotling le nge thin chuwangin President Volodymyr Zelensky thil hi tundin mona harsaviau angin langma se an la hlotling thei tiero Kherson chanchin hian a soifia viau ome thakua zet anin do nuwa Kherson mi puite chu Ukraine ni na diktak an changle ta a Ukrain Sipai te chu Kherson mi puin an lo kuwa an lo fopa Russian force te opna lakata an zalen theita chu an lom kher mai Zelensky chuan Kherson ang bukin Russia opna hnoya mek Ukraine mi puiten hetiang hian kan Sipai te hi in la fop vele donani atia tuma kan thei ngil lo chewa kan hereng chewani tuma Russia kuta hnuchia kan tumlo ti in Ukrainian president chuan ami te athamuan Ukraine police lal ihor climate ko chuan Kherson a hian war crimes omem ti kan sir chiang meka he na tan hian officer zanhi lai kan da a evidence omte an lakhom mekani ati India External Affairs Minister S. Jaishankar le Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba te chu Cambodian capital Phnom Penh khopuyanei Asian Summit kar laka November ni som panhi khan anin mua Ukraine in donati top dan tur le nuclear ral thuam chungchang thu thangleng velte an soidun Jaishankar hian November ni sari le niriat khan Russia atloa Russian Foreign Minister Sergei Lavrov le Russian Deputy Prime Minister Denis Manturov te amu
hemi hnu loka Ukraine minister hi amule ngala indo na ti top dan tur hi angai tu ve view ni na lang India hian na tu ve po hi aladem lova inbiak na manga boina chin fel asoi moi hle rengani Britain rama Putin-an Secret Agent sang rual adata Ukraine invasion nu hian Russia chuan intelligence network nei thata poimo zia a thar leta a tun na hian Vladimir Putin chuan secret agent en thatu mi sang chuang lai United Kingdom a ada ni inan soi Russian agent te hi British mi te an ninuk maya taxi driver atangin coffee siam tu te university engineer thlengin an om ni in the Mirror chuan report in a tarlan zel danin Russian secret agent te hi sarkar department ranga te po an omnuk maya ahim chin riat har hle nia soyani Russian embassy atanga chuak thin secret agent hi tun naya an kiam sot hlea amaro chu Russian embassy lut lem lova secret agent riat lo hi an pung hle ni in report chuan atar lang bok Putin agent te hian Britain nuclear power station te Royal Air Force le Navy te Faceland Scotland ami te thlengin an vil ne hle ni riatani Russia sarkarin UK ram chung chanchin a riat zung thei chan hi spy agency chak takana iwanga niya secret agent sang rualten thiam thil chi rang mangin Britain sarkar thuru riat tumin malak na chi rang an neyani Biden le Xi Jinping anin muta November ni som pangale ni som paruk chunga nei G20 summit atel turin khovel ram hruai tu te Indonesian island Balia anfuan kho meka India Prime Minister Narendra Modi Chinese President Xi Jinping US President Joe Biden German Chancellor Olaf Scholz French President Emmanuel Macron le British Prime Minister Rishi Sunak tepo antelang G20 ramte chu kansoi thinang khan Argentina te Australia te Brazil Canada China le France Germany le India Indonesia Italy Japan Mexico the Republic of Korea Russia Saudi Arabia South Africa Turkey the United Kingdom le the United States le European Union te anni G20 presidency hi December ni khatatangin India in alatan vedon ta a tuntum hi Indonesia presidency noya summit no num perturani G20 hi United Nations ti lova Polian ber ania khovel pum pui GDP atanga 80% zet hi G20 ramte ta ani tin khovel pum pui insum don ton na a 75% zet hi G20 te ta ani boka amaro chu an pol hi alien via vetilovin member te hi anin ngai lo tlang hlom khop maya indo thei reng din muna anding deuh nuk hlomani tuntum G20 summit den chen hian Xi Jinping le Joe Biden te chu mai chana inkom tura be sei annia Taiwan Ukraine le North Korea nuclear chungchang an soi ho rinani Russian President Vladimir Putin ero abuai ema wangin atel theidon talova aya Foreign Minister Sergei Lavrov atel ve thungang Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan naktu khian video link kaltlangin G20 summit hi a address don bokani G20 summit a hian US le European Union te tan chuan a in tharun om du ve via wang a chan chu G20 member Russia le G20 member nilo Ukraine anin dawa US le EU chuan an member nilo zok Ukraine an tan pui ta ngek maya chuti chung chuan US president hian amoi zonga thupa choi tumna anei mi alo ni in US official tenan soi British Prime Minister thar Rishi Sunak po in Sergei Lavrov le Biden te mu ve tum ti riatani nimin November ni som pali thotan ni tlai dar thum khan Biden le Xi Jinping te chu Demulia Luxury Beach Side Hotel Nusa Dua Bay
balia anin mutange ngea soituran nga khop mai Biden le Jinping hi Obama admin huna anin kom ba kha in huna hun an nei thei tolova tuntum hi pu Biden a president ani nuwa mai chana anin kom le na masa berani telephone le video call in voinga lai loin beto ma se omzia a om thei vak talovani kha president pani te hi tuntuma darkar thum aya rei anin ko mani Biden le Jinping hi zana chibai anin buk to na ti chuan Biden chuan kan pani hian khovel ma kan ngai dan in an lo na te siam remin kan in el na hi in huat na ina zui mai lo nan ma kan la ti kan en tir do na ni ti ina soya pu Biden a thu soi thapul tak ni na lange khovelin har sat na chi rang a ma chon mek chu US le China tho ho na noya chin fel thei ani thu a soi bok climate change human rights Xinjiang Tibet le Hong Kong chungchang te an soidun ba ka nuclear ral thuam manga indo na thleng lo tura an du thu te an soi President Biden chuan Taiwan chunga buaina ti so sang zonga China malak na te a soi chuak ta nge a China le United States ma suan zel nan khovel hi azau to kani atia pu Xi Jinping ero in angai te bokin President Biden chu China red line kalpel lo ram turin acha non anin kom rei hlea ma se a aya rei in kom ta se in dawan man mai narin omani khati zong kha tun tumata na international news le politics kanan ti chhuat thei chuni a here tu le ngai khatu zong songte in chuma kan lo me